Bog, ja sam Maja, a ovo je Baja. Danas vam donosimo kako održavanjem higijene usne šupljine možete sačuvati zdravlje vašeg ljubimca. Higijena usne šupljine je važan faktor u održavanju dobrog zdravlja naših ljubimaca. Ukoliko se ne održava redovito, dolazi do nakupljanja plaka na zubima. Plak se s vremenom pretvara u kamenac, a on, ako je dugotrajan, izaziva paradentozu, upalu zubnog mesa koja posljedično dovodi do propadanja i ispadanja zubi. Kako bismo to spriječili, potrebno je voditi brigu o higijeni usne šupljine naših ljubimaca. Prvi i najjednostavniji korak je hraniti ljubimca tvrdom dehidriranom hranom. Priketiće dok ih ljubimac žvače, strugati po površini zuba i skidati stare naslage hrane. Ako se ljubimac hrani isključivo mokrom, mekanom hranom, lakše će se nakupiti plak na zubima i svi problemi vezani za njega. Dentalne poslastice također uvelike pomažu pri skidanju plaka sa zubi. Dizajnirane su tako da čiste zube dok ih ljubimac žvače. Jedna dentalna poslastica dnevno pomoći će u održavanju higijene usne šupljine. Tvrde žvakalice poput prešane goveđe kože, kosti od pršuta i bizonovog roga isto tako će očistiti zube vašeg ljubimca. Pas ih ne može lako pojesti, mora ih dugo žvakati i na taj način si čisti zube. Zube svog ljubimca možete čistiti i mehanički, četkicom i pastom za pse i mačke. Redovito četkanje zubi nekoliko puta tjedno skinut će nakupljeni plak na zubima i održati ih čistim i sjajnim. Pse i mačke možete privikavati na pranje zubi već od malih nogu. Osim pasta, postoje i gelovi za čišćenje zubi kojima izbjegavate četkanje, već ih samo nanesete na zube i oni enzimatski odstranjuju plak. Razne dentalne igračke također će pomoći u čišćenju zuba. One su napravljene sa puno rupa i proreza u koje zubi propadaju dok se pas s njima igra i na taj način struže zube od igračku i čisti naslage hrane. Ukoliko ipak dođe do nakupljanja tvrdokornih naslaga kamenca, tu više nažalost svakodnevna higijena ne pomaže, te je potrebno potražiti pomoć veterinara. On će naslage ukloniti ultrazvučnim aparatom tijekom zahvata kod kojeg se ljubimci moraju sedirati, a sedacija nažalost uvijek donosi određeni rizik. Kada je riječ o dentalnoj higijeni, i ovdje vrijedi ono bolje spriječiti nego liječiti. Opcija za održavanje dentalne higijene je stvarno puno i svatko si može pronaći onu koja će najbolje odgovarati njemu i njegovom ljubimcu. Imajte na umu da je prevencija puno lakša, jednostavnija i jeftinija nego bilo koja veterinarska intervencija. Do idućeg puta pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!